Izo cash nizishonga ni fesi kayonga Surukundo rwacu niruzaba rushize Izo cash nizishonga ni fesi kayonga What we gonna do respond me now I hate the way you call me Only when you're honey You hate the way I call you When you got the money Sikosaga yari yasinziriye kunda kuririmbirwa wewe kubera ko ushimye kuririmba iyo ndirimbo nka Bwiza kubera mu zindi zose usanzwe nije hafi nishira hanze album wise My Dream ni album bifata ko indirimbo muzukuru uri kurashutinga hano zoba ziri muri no harimo collabo wakoranye na Double J Rwanda yaho no Double J aje yongera kuri Alvin Smith nibaza ko aba artist abiri maze korana collabo hano ku butaka bw'u Burundi nimba ntihenze nikiye kintu umaze kwiga ku barundi na cyane cyane iyo mukoranye collabo hajya mutaye burundezi rabaho yabaho nyene turafise amataye yacu natwe naho ngo taye rwandezi ne kubera ki babivuga mu kindi kirindi bishire mu kirundi twumvereye bishire mu kirundi twumve yes nuko insamirizo ni PJ Classic FM ikiganiro ni Classic Vibes Monday to Friday turi kumwe namwe kugira ngo dukomeze kubahereza amakuru atandukanye ya hano iwacu ndetse no hanze y'igihugu Naijwe mwumva nijya Sonda yahoze ndetse na Claude Saga Ona ko twakiriye abashitsi mvuze biteka natwe nuko tubasanzwe baba batubwira ko turabiteka niko twamye turakundana na cyane ko isamirizi PJ Classic FM ishimikiye ku munezero gutanga umunezero nawe ni kwakira neza na cyane Akim Junior ati ndiko ndabahereza amajwi neza umutipe nawe Ibra urabona ko kuri kamera ariko arabikora fresh afata ifoto nziza bonye mu maso ati nimba ari bwiza ni mwiza nyene nuko nyene bona mu maso no mutipe Ibra sibi namazi misafata yes Claude Saga nkuko abakurikirana imbuga ngurukano yari yamaze kuyibona duce kuri Instagram ya Bwiza yari yamaze kubicisha avuga ko aza kugaragara neza mu kiganiro Classic Vibes kusamiriza PJ Classic FM aruhande yaho twabonye n'izindi samirizi yaciye ko rero kano kanya ana ko yamaze gushika yari kuza ku munsi wejo kava yari yakozwe ariko nivyakunze bivanye nuko umuntu ashobora gutegura imana igategura ibindi na kumwe mu bari bazananye mu rugendo rw'akazi hano ku butaka bw'u Burundi yagize ibibazo ararwara hanyuma mujana kwa muganga bibaviramwo kuruha cyane ntivyakunda ko aza hano ariko avuga ati ko bigenda kose tugomba kuza kuganira n'abarundi ndetse n'abarundi kazi ni Bwiza yamaze gushika muri studio za PJ Classic FM tugira tuvuge Kirundi hajya hari umuntu yambwiye ati ntuzufine ku Kirundi uzufine kuki cubanda hagiye ku Kinyarwanda baza kucyumva baza kumva Ikirundi akubwiye umuyagana ati kuvita Ikirundi atari zakora ariko turaza kumvikana yaje gusanzwe vira mu Kirundo sindagukira ha muraza kuncanga ega ni mu Bugese ndaza kugerageza ega ni mu Bugese ega n'Ubugesera nyene mu Rwanda nabo baca bahita mu ntara y'Uburasirazuba twari twakiriye abo muri Dream House akaba hari album erutse kuja hanze mwigeme Bwiza yise My Dream yumvikana ko tuguma turi mu ndo na cyane ko ari umwe mu baririmbyi kazi nyarwanda abagiye barerekana ugufatanya canke ugukorana n'abana b'igihugu cy'u Burundi twavuga ko ari kombinezo nziza yo kwerekana abarundi bakumviriza mbe Bwiza afitanye ubucuti nyabaki n'abaririmbyi b'abarundi urugendo rwamuzanye bakaba ari Buja Flavor yaje mu biki ibyo byose biza vyerekana ese umwe wese mu bakunda kuvuga ngo mu matsika afise aza kuronka umuco wibaza kwishura harimo n'ibyo kuzaraza ngaha mu Burundi kimya ntavuge burya ni jyambere hayi nayo ngeso kuko siwe gusa yes rero gushira hanze album imwe indirimbo zitari nke harimo nk'indirimbo yise Amano ntabwo ari Amano yasohotse kera kabisa ntabwo iri muri album ndavyibutse ariko harimo Are You Okay ariko ndabona ko ameze neza
ibyo nta kubaza haruhande yaho atibuka ko imbere yaho zimwe mu ndirimbo na cyane cyane zatumye Bwiza tumumenya harimo Ready ndetse na Exchange hanavuye anakorana remix ndetse ino ndirimbo ya Ready ubona ko yakoze ibidasanzwe muri kahise ariko hamwe n'ivyo ni Bwiza twofata ko yakuze n'ingoga yakuze n'ingwa ko yakigwa muri Kikas Music ntabwo ari ke nibuka bagize press conference uko nabikukaniye hagufi yakigwa none mugabo Mico the best hareje ubundi man mbwa kino giye amaze gufata dotemikirere erekeze kuna kuriya yemeruka Kigali utipe Cloud aravyibuka hajya nama navuze hajya ikintu cyose yufise target urakura n'ingoga hajya ejo bundi sinakubwiye ikintu bita pepiniere ushaka kugu muri pepiniere udashaka kubigikumba hajya biragorana nico gituma ubona ko yazananye n'umutipe kabisa murusha ubuvyibuhe bisigura ko amatara yanyuze bose bararonka kunda ubugari bose bararonka bizo nizere kumeze neza yego meze neza wow urumva ko kandi hari ukuntu nkeneye ko winjira nimba winjira ku ndirimbo iyihe mugaba kumve okay izo cash nizishonga ni fesi kayonga urukundo rwacu niruzaba rushize izo cash nizishonga ni fesi kayonga what we gonna do respond me now I hate the way you call me only when you're honey you hate the way I call you when you got the money sikosaga yari yasinziriye kunda kuririmbirwa wewe kubera ko ushimye kuririmba iyo ndirimbo nka Bwiza kubera muzindi zose usanzwe nije hafi okay Bwiza nizere komeze neza yego meze neza dufite umunezero udasanzwe no kwakira hano muri za PJ Classic FM umaze kuza inshuro zitari nke kubera iki gukora media tour kino gihe nyuma y'inshuro irenze imwe uza hano ku butaka bw'u Burundi ntabwo twize twabona mu biganiro indi ni inshuro ya kabiri ariko buri hari ukuntu uza bitewe na schedule kuko akenshi naje ubwa mbere mfite video shoot ebyiri rero hakabamo kutarangiriza kugiye gushutinga indi minsi kwiyongera ukaza rero kujya rero gupanga media tour ukabona igihe kiri kugusiga ubu ngubu ubwo nari mfite iminsi isa nkaho ari myinshi ho niyo mpamvu navuze ubu noneho ngomba kugira ikintu nganiriza abarundi okay imbere y'akati nanizanywe na nibijanye na shoot video akina kino gihe naho uriko aratwumviriza Bwiza yazanywe n'iki hano mu Burundi kuturamutsa canke n'akazi nyene naje icyambere naje ndikora John Elat okay ni nawe mwakoranye ubwa mbere nimba ntihenze yego okay ikindi cyari kuganiriza abarundi yego ko ari kuganiriza abarundi mu Rwanda gutese mu Rwanda turaho natwe turi muri sama harashyushye ariko si nka hano ariko hangaha ndani muri studio we ahubwo hano harakonje cyane hano ahubwo muze kumfasha amagumi okay nuko ni Bwiza abarizwa muri Kikas Music maze imyaka ingana gute winjiye muri management ya Kikas Music ko turazi ko itangura twari tuyizimwo Mico the best mu nyuma aza kutangaza ku mugaragaro ko nawe yakuze Kikas yamukujije nawe agiye kurondera abandi bana ashobora kuvyara nkuko Kikas iri kwirabikora muri Kikas umaze imyaka ingana gute ubu ngubu nkeka ko imyaka 2 yaruzuye almost imyaka 2 muri Kikas Music niki kintu umaze kunguka muri Kikas kuvushitse ni byinshi harimo no kuba ndangaho no munsi yo najya muri Kikas Music sinzi ko wenda uno munsi mwari kwa mwatumiye Bwiza nari kugira ikintu mbwira abarundi and harimo gukura mu buryo bwa career yanjye inzozi zanjye kubasha kuzigeraho shani byinshi ariko imbere kujya muri Kikas Bwiza yari mu biki yarasanzwe akora music ku giti ciwe byari bimeze gute sinigeze ngerageza gukora umuziki ku giti cyanjye watanguye winjira muri management mbere nigaga muri secondaire no mu biruhuko nibwo nagiye mu irushanwa ryateguwe na Kikas Music yitwaga indi mbuto rishaka umwana w'umukobwa ukunze uzi kuririmba ushaka gukora umuziki professionally ariko utayigeze ubikora mbere njyamo gutyo ariko uri karatwumviriza yumvise Bwiza yavuga ko yiyumvise nuko ashobora kuririmba agashika ku ntego ryari since I was a kid ndabyiga ko nyifite nk'imyaka 3 narimbaga n'uri muri kwaya nkunda kuririmba no kwishuri nibi nakoraga cyane ariko ntazi ngo wirukana amashitani imbere yaho narahanuraga ariko biciye mu kuririmba
no kwishuri nkakunda kubikora igihe kinini ari ibintu nkunda ariko ntazi ngo nzabona gute nzabikora bizagenda gute byari inzozi zanjye nkaryama nkabirota nawe n'umuhanzi twagiye kureba abahanzi ba Knowless bande ba Bruce Melody nkavuga igihe kimwe nanjye nzashaka guhagarara hariya ngira abantu ndirimbira nsibiza urumva ko byari inzozi mu muryango kwa Bwiza aho bariho umuntu Bwiza yagiye atambukira ko kugira ngo ashike ku rwego nakuze mbona grandmother wanje grandmère akunda kuririmba atwigisha indirimbo za kera you know yego akenshi niho na papa wanje uko akunda kuririmba na mama aho nta biraho to urafashe urutanga urugendo rw'umuziki ugiye muri Kikasi Music indirimbo wahereye ko twakumenye ko cyane amurundi yari ready ni indirimbo nofata ko kino gihe n'umwana avuka usanga rimwe na rimwe n'igiharira avuga ready bivanye nuko indirimbo yafatishije ino ndirimbo ikwibutsa iki uri kurayumviriza Rwanda izindi ndirimbo maze gusohora nyibutse ukuntu twashutinze ari muri covid bitoroshye nijoro ducunganwa n'amasaha security and na nyuma yaho abantu bakayanga muri team yanjye ino ntago indirimbo nziza yo gusohora abakorode barimo tukabiharira niyo wari wabyanze and finally turayisohora hashize igihe tubona indirimbo ibaye indirimbo nini indirimbo ibaye indirimbo ni indirimbo ahubwo binyigisha ko nta kintu ugomba gusuzugura kuko iyo tugenda ku mahitamo ya buri muntu wese ntabwo twari kuba twarayisohora hari ikintu uvuze ngo timu yawe yagiye nkajya timu y'umuririmbyi canke umuhanzi niko muvuga mu Kinyarwanda iba yubatse gute nka Bwiza kugira ngo abashitse kw'iki gihe team birimo abantu benshi cyane biterwa n'ubushobozi cyangwa se abantu muri abariko baratwumviriza nka team kikije Bwiza yubatse gute nyimba atari banga nka team yanje harimo daily manager wanje duhorana buri hafi ya buri gihe amenya Bwiza ameze gute yambaye gute na munsi akeneye iki haba harimo aba producers audio producers haba harugwa barimo n'aba songwriter haba harimo abajyana bawe buri munsi haba harimo aba promoter b'ibintu byawe abakoresha imbuga nkoranyambaga zawe ubaye nk'umwana w'umwami muri Kikasi ndikubwira ukuntu team yuzuye nuko nkuko imeze narivuga ati ubaye nk'umwana w'umwami kubera ko numva ko ibisata byose n'ubusuzuma ifungu gufata nta urimo nuraye impuzu yambara nukwambika ushinzwe kudoda wagiye kubyina ushinzwe ababyinnyi bande byose biba bimeze neza kino gihe uri kurakorera cyane hano ku Butagundi kubijanye na shooting canke tournage y'amaklipe video kubiri kuri kwakorana na John Elar cyane nuko nabonye ari umugabo w'umuhanga kandi haruhande y'abanyarwanda dusanzwe tuzi nabo nyene bakoze ibidasanzwe muri kahise John umugabo w'umuhanga kandi uri quiet uri very simple udafite igikabyo cyinshi kandi atandukaniye n'abanyarwanda wenda sinzi ngo atandukaniye gusa umuhanzi bagomba no guhinduraho atari kuvuga ngo nuko hari itandukaniro rinini ahubwo ugomba no guhindura ukagerageza abandi kubona bafite ibyiza baguhereza rero John ni umuntu aracyari fresh kumva idea zanjye muhereza nawe agashiraho n'iziwe atari kuvuga ngo arakora ibye gusa atabanje kunyereka aracyari fresh and clean ahasigaye nkamusanga nkaza tugakora video uherutse gushyira hanze album wise My Dream ni album bifata ko indirimbo muzo uri kura shooting hano zoba ziri muri no harimo collabo wakoranye na Double J Rwanda yaho no Double J aje yongera kuri Alvin Smith nibaza ko aba artist abiri maze korana collabo hano ku butaka bw'u Burundi nimba ntihenze nikiye kintu umaze kwiga ku barundi na cyane cyane iyo mukoranye collabo abarundi ni abantu bakunda umuziki cyane ntago bashira inoti imbere cyane ni abantu bakunze umuziki kandi baba bari ready guplayinga role yabo neza ugufasha gupushinga nawe ibintu byawe nimba mukoranye umuziki of course uri umufashe kumenyekanisha Kigali nawe akora uko ashoboye kose ubujumbura bawumenye rero abarundi ni abantu nabonye ntago bimuhenda cyane cyangwa bimugore kumva umuziki n'akamaro ke yagakwiye kubakora n'abana avuga tubikore ncemo imbaraga zanjye zose nawe ugerageze hari cigwa Bwiza baba yarakuye ku baririmbyi b'abarundi na cyane cyane mu bikorwa bagiye barakorana canke nabo batarakora nk'isomo n'abanarize nugukunda umuziki tukukunda professionally Bwiza warakoze maze mu minsi yaheze wagiye ugaragara uri kuraja ku mugabane w'Uburayi mu bihugu bitandukanye niki kintu Bwiza yabonye canke yungutse mu biteramo yagiye arakora mu bihugu bitandukanye biri hakurya ya Afrika
ikintu cyonyine nungutse wenda usibye gutembera n'ayo mafaranga ayo mahera nabonye n'urukundo rw'abadiaspora abarundi bari abanyarwanda nabo nabantu iyo ugeze ubona uri nk'i Burundi cyangwa uri mu Rwanda nabantu bakunze umuziki n'ibyishimo byabo tu Okay, album yagiye hanze nyuma y'ino album twiteki kuri Bwiza twelevatinga tujya hejuru nagusubira hasi ibintu byose yari kujya hejuru cyane. Okay, tumaze kwakira abanyarwanda batari bakibaza gukora bitaramo hano ku butaka bw'u Burundi mugiye bijya hose we kunshuro maze kuza hano nta programmation canke nta nteguro uratangaza ko uzohava ukora igiteramo abarundi biteye ko canke ijya ejo management kikase music bazokuzana hano gateramika abarundi haruhande kuza gutuna ama clip video hari mukiki ibyo ngibyo nta cyazo cyakirimo igihe babyumvikanye n'abategura ibitaramo bikagenda neza nta ngorane of course ndaza nkabaririmbira kuko bari na benshi babishaka actually ko iyo ndebye nk'imbuga nkoranyambaga zanjye n'ibintu byanjye byose usanga ndeba abarundi babari nko muri 30% comment ubona ari abantu bari active ariko hambavuye aho ni Bwiza mu gihe gishize giheze twarabonye affiche igaragaza igiteramo cyateguwe n'umwe mu bazwi muri entertainment y'u Rwanda ndavuga no mugabo Ali Sudi asanzwe yarabaye umumenyesha makuru ariko aja kuba ku wundi mugabane ndibaza ni muri Amerika ni igiteramo cyitwa Ali Sudi Friends sinzi ibindi Ali Sudi on air and friends ico giteramo twarabonye ko Bwiza yakitabiriye kandi harimo n'abandi baririmbyi bo baragutangiriye mu ruganda rw'umuziki w'u Rwanda niki wakwemwa kijya giteramo na cyane cyane kubona ko cyari ko kiraza gitegurwa n'umwe mu banyamakuru bakoze Bwiza ataragaragara mu muziki nyarwanda naramwumvaga kera muri Sunday night niga muri primaire and iki nicyo nyine nabashe gukuramo byaranshimishije kubona umuntu w'umunyamakuru ategura live show nkiriya bikaba ibintu byiza bikiterwa n'abantu b'ingeri zose nibo mbere mbonye ibiganiro bimeze kuriya mu Rwanda ku nshuro ya mbere rero byaranshimishije cyane ahubwo azakomeza agira imbaraga nyinshi tuzamushigikira kiguha iyihe shusho na cyane cyane muri relation nziza canke imigenderanire myiza n'itangazamakuru gute biguha iyihe shusho mu bijyanye nuko umuririmbyi cyangwa umuhanzi niko mukunda muvuga mu Rwanda biguha iyihe shusho mu mikoranire myiza y'abanyamakuru cyangwa amamedia n'abaririmbyi cyangwa management y'abaririmbyi ubundi twese tuba tugomba kubana neza kuko ntabwo ibihangano byanjye abantu bazabyumva cyane havuyemo itangazamakuru ridahari nzakenera kuza hano kuri PG Classic and nzakenera kubibasigira namwe kubonye umwanya kujya gucuranga indirimbo gucuranga Nobody Bwiza na Double J kujya abantu babimenye ntabwo abantu bazajya bahora bikura kuri YouTube channel yanjye gusa cya platform zanjye zindi rero biba bisaba ubwuzuzanye kugira ngo ejo n'ejo bundi nawe ningira ikintu ngukenera nyibone nawe ugira ikintu unyeneraho kubera imbaraga n'abantu badukurikiye benshi bagiye batandukanye tubashe kuzuzanya ibintu byihuta abaririmbyi bo mu Rwanda cyangwa abaririmbyi kazi bakorana gute n'itangazamakuru ryo mu Rwanda baragerageza ibyo dushoboye turabikora yes niko mwamaze kumva ko turi kumwe neza na neza na Bwiza kuva muri Kikasi Music neza neza Kigali mu Rwanda inyuma yiwe turaza kwakira Big Fizzo nawe yamaze gushika nako ibintu bimeze neza cyane hano muri PJ Classic FM ni edition yahoze ndetse na Saga Bwiza album yagiye hanze no album wayanditse wisunze iki My Dream Your Dream nukuvuga ni inzozi zanjye kuko kugira byari bimwe mu inzozi nahoraga ngira nkavuga nimba umuhanzi ni nayo ya mbere nimba nihenze niyo ya mbere naho nshaka kuza umuhanzi ufite ibigwi byinshi ufite amavume menshi ufite ama stage akomeye nakozeho niba nahisemo kwitirira rero inzozi zanjye kuko yantwaye igihe kingana n'amezi 6 nyikora n'abaproducer batandukanye n'abanditsi b'indirimbo batandukanye imbaraga umunaniro burwayi ups and downs ariko ndabikora ngira imana bigenda neza rero it means a lot mu ba artiste burundi kwereka wahisemo Double J kugira ngo bari mukwana collabo muri no album hari ukuntu rero wumva indirimbo cyangwa se no mu zindi career ushaka kumva nk'ikiganiro ugatuvuga iki ngiki runaka yagikora neza rero bitewe n'ukuntu jari y'indirimbo n'ukuntu igendetse wumvise Double J muha suggestion arayumva arayikunda yes nuko
Painkiller anakora indirimbo zimwe zifise amatitle y'icongereza izindi amatitle y'ikinyarwanda abona title y'ikirundi numvise mbwi kinyarwanda ni kirundi none turajana niki ayifuza kuganiriza Bwiza muca kuri 67 ibihumbi amajana 310 67 310,000 kubifuza kumuganiriza kubifuza gusangira umunezero nawe. Yes, hello. Umeze neza? Ndameze neza Ediso. Ninde atwakuyarihe? Ni wa mwana wa Kalere wa Munigo wa Munegero nganye no mucyara. Okay. Mume Bwiza. Damoji ramukanya na Bwiza hanyuma umubwire kiri ku mutima. Bwiza. Oui. Oh my babe, my babe, my babe, my babe. Oh ya nudosige. Kuko ndi ready. Uri ready mu biki none ga Damoji? Damoji? Yo. Uri ready mu biki? Ombe na gravyo. Amuganirize hanyuma dukomeze no gukurikira. Nena gana mubwira kabisa ko namukurikirana ku mbuga. Urakoze cyane. Ahubwo nkeneye nakora abo yiwanje nawe. Okay, uze kunyandikira tubyumvikane. Nakwandikira inbox. Oh ya. Urakoze. Asante sana. Ngwaramwandikira inbox. Yes, hello. Hello. Oui, umeze neza? Nabaona. Ninda twakuyarihe? Pole sana, aga telefone nikamukundiye. Atiri kumwe na Bwiza kuva Kigali mu Rwanda. Yes, hello. Hello. Oui, umeze neza? Edison, how? Meze neza nawe? Vanessa, ramukanya na Bwiza. Bwiza. Oui. Meze neza nawe? Ego. Oh my babe. My babe. Oh ya ni onsiga. I'll be there. Oh, mom. Yes. Kenda guklinege, urashobora? Birakoze. Ukomereze ngaho nabyeke fisema boss. Je numva amajambo yagukamanya. Owe? Sikumukunda cyane amajambo yagukamanya. Kare umuntu mukunda urabura n'ibyo uvuga. Urakoze cyane tugushimire vava. Oh, murakoze cyane. Okay, henoko. Indirimbo yitwa Sex Toy. Sex toy. Sex Cyangwa Toy. six toy. Sex Toy. Nukuvuga? Ubundi yari sex toy ni igikoresho abantu bifashisha mu guhaza imibiri yabo iyo udashaka ko iyo udafite umuntu abishobora kubigukorera. Rero nashaka kumininga ko hari abantu bagutreatinga nk'icyo gikoresho. Akayumva ko igihe cyose ikintu cyose agomba kugutreatinga nk'icyo gikoresho. Okay. Yes, hello. Hello. Umeze neza? Ni chwa jambo nuka. Okay, Jean Paul ramukanya na Bwiza. Yamu umurinzi Bwiza yamufana cyane. Urakoze cyane. Oh la la, ngwaragufana cyane cyagenda kujyama. Atwakira abanywanyi babiri banyuma ku murongo wa telefone. Claude Saga mufashe no munywanyi. Yes, hello. Hello. Meze neza papa. Ndashima. Ninde tuvugana uherereye? Mika mchara. Inde? Mika mucarama. Okay, ramutsa Bwiza. Bwiza ni sawa. Ni sawa. Meze neza mugabo. Ndakubirinda karibu gato. Okay. Baby, are you lonely? I like it. But in your face, I like it. But if you shari ko angu, dabi geze good kona jenna good konderna. But baby, are you lonely? I like it more. Guru kundo na gwisa demo. Kugukunda ndi umvangu for yeah. But baby, are you lonely? I like it more. Urukunda nabisangamo Tiparolimwo Urukunda ndi umvangu for yeah. Baby, you turn to the left. Gabanya ama emotion. Aimara. Akoze. Asante sana. Okay, mubwire kiri ku mutima haruhande yo kumuririmbira. Okay, kudavuzopra na mbona twakunda kuririmba. Urumva ucubikisha muri Kikasi Music.
Ediso uragiwe urakade. ide n'inzora ikosora. Sawa. Okay nuko. Duce twakira umunywanyi wa nyuma ku murongo wa telefone bwana Saga. Yes, sir. Bwiza kugira ngo aje kurya umukeke. Yes niko haruhande ya 6 harimo n'indirimbo yiswe Cinema ariko kumwe nande hajya Chris Easy bayita ama hit song niko bisanzwe bimeze. Bwiza tugerageza kino gihe ugerageza kubalansa umuziki wo mu Rwanda no mu Burundi unumeze gute? uri gutera imbere umunsi ku munsi ubona ibintu bishyashya kandi biri lit hot kandi rero ni ibintu bitanga icyizere ko ejo n'ejo bundi turasimbuka Burundi n'u Rwanda dushike n'ahandi. Abatari bake bavuga u Rwanda ngo rarenze Burundi wowe uvuga kwiki na cyane cyane abartiste b'i Kigali niko babivuga niba ko social murahirukira hano yatubwiye ati ebana kare mwari imbere yacu mugabo kino gihe wendi ko bibona njye ikintu cyonyine mba ndeba ni igihe tuzatuvuga ngo tutazatuvuga ngo Burundi cyangwa Kigali ukavuga Nigeria kubera iki tukabara tuvuga ngo Rwanda Burundi tugende noneho tumene Nigeria zanze uzagivuga ufite naho uryamye hano tuvuga ururimi rumwe like we have to dufite pushinga tukagera kure naho ibindi nawe nuko Claude Saga tumurenze imitwe y'inzuzi niko bimeze babita kurenza imitwe y'inzuzi namwe niko mubivuga guherekeza umuntu nyene hamugacugaruka kurenza urugo yose nicyo kintu tagushimire cyane ukanya twamaranye nizere ko niwagaruka kandi imiryango iruguriye hani muhira natwe ntwazi wanyu muzo twugurura imiryango cyane rwose ntacyo bitwaye. Okay merci beaucoup.